Manipur State Legal Services Authority amadi District Legal Services Authority Bisnupurna Legal Aid Clinic Moiranga Khutsamnaraga National Legal Services Authority ki meeting makada Pan India Observation of National Girl Child Day 2026 ki thorom ama Moirangi ibudau thangjing laisangi manakta laiba Maivram Mandopta pangthokre Puknungi angang bu nupa natraga nupini khangdokpa Thingba amadi angang oiringaida luhongba thingba elimination of sex selective practices and prevention of child marriage haiba hiramasida pangthokiba thorom aduda konjengba Mohan Chandra advisor Yagairel Moirangna chief case konjengba Mohendro President Historical Heritage Development Organization Moirangna president aduga film tampaklaima principal Sagang Higher Secondary School amadi konjengbam Nanda advisor KK Moirang Kendra apun balupna guest of honor oina sarugyaki Thokchom Hemchandra Mitay advocate na elimination of sex selective practices and prevention of child marriage resource person oina miyamda wangangki masa individual na free na lelba matam na masa ko moidra ma kol pe moidra ma pi suroidra adota de koi na nipa na pi suroida bani ni pin pi subuda bana ba all concept sai ko mangun ba madara kar ko ita prase ai thamuida phojaba mama singla ma sai na haije ni bani ba adra isa ni pi ni ba khaigok kana bisak pi ngi digi ni sahi tara khai ni pan phok yol ba matam da ni duty se ni pi na to goda bani amadi nipa na to goda na ba duty se share to pi da ba sab mana nipa tu suni pi tu yen raga to han ba masaya hayin tungda angang sing du career da kwadi fabu oi gane ba adu ma evision na ji thengani ba problem se khudong na matang ka panjage nipi se la ani mau ino mau ina lu hong ba ngasi lu hong hayin mu ala kanda family du da nipi se kwadi han receive to ba material family ki material se khangbi bar mama se akan government po thada raganda government sekali ba MP MES induna ek shemi ba MP induna when 1994 Masemi the pre-concept and the prenatal diagnostic technique prohibition of sex selection Act 1994 number shemi masih mula program masih yang tulis siapa aisyah kan dalam particular masih mampu bahwa ini perlu pengajaran berani saya aiba konservasi एक अमगे मखादा सन्निया बाबूवा प्रोग्राम dengan webinar masih dibuka lebih hebat Indonesia pakai asina main siang dan tanjakre adalah ini mesti kami mengatakan konservasi di asin tudupa maruba yang menunggu sini itu menjadi kerja sebagai masih pangkul program masih yang kita pangkul ada manusia itu nasihat kepada kami awal sih betul yang pangkul melalui menjadi polisi kami terkini kami sendiri ada betul manusia betul jadi hadir tangga betul soal pemain itu jadi masih di program masih 1966 भारत की अहुलक सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी इंदिरा गांधी हर यूपी से भारत के यूपी समाज का अथोई यूपी से महाना यूपी प्राइम मिनिस्टर वहाँ की National Girl Child Day hai mengulas pangku kita se bahwa hal Bharat ke Prime Minister wajib bukan melihatnya aduh mana orang kita mesti yang mana makan lainnya manjilnya amadi mesti sesuatu baca mungkin kalau se pangku pengami tahu pengami Bharat dia tu apa itu yang dalam foto ini sen asal dia kasi 1966 Prime Minister wajib hai bahasa Indonesia sedikit aku tahu kita